turabakiriye bene data, shuti, bavandimwe, abakristo aho muherereye hose muri uyu mwanya. Turagira ngo tubifurize Pasaka nziza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Itorero Grace Tabernacle Church Kayole rirabifuriza ibihe byiza bya Pasaka. Tukaba twabateguriye ijambo ry'Imana uyu munsi turi bugezweho n'umukozi w'Imana Bishop Mathias muri buze gukurikira. Rero turabakiriye ngo mwegere muri uyu mwanya kuri iyi channel ya Grace TV, kandi Imana ikomeze ibaho umugisha. Kadusenga Imana kugira ngo twakire umukozi w'Imana atugezeho ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, uhabwe icubahiro muri aka kanya. Bene data bagiye gukurikira ijambo ryawe, abari hirya no hino, abari muri Afrika, Australia, Amerika, Burayi n'ahandi hose, ubaho umugisha. Ukurikira ijambo wese umugirire neza. Muri uyu mwanya wa Pasaka utwibutse gucungurwa kwacu, utwibutse imbaraga, utwibutse kuko turabera imbere yawe, ko twacungujwe amaraso ya Yesu Kristo. Tugire neza, twiteho. Turasabira umukozi wawe ugiye kuvuga ijambo rya muri aka kanya, umuha umugisha kandi umwongerera amavuta, umuha imbaraga muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mu izina rya Yesu Mwami, amen. Murakoze cyane bene data, reka twakire ijambo ry'Imana. Karibu mukozi w'Imana. Asante. Yesu ashimwe cyane, torero ry'Imana, kandi n'abadukurikira kuri iyi channel bose aho bazoba bari. Turabiyegereje kandi turashimira Imana kuko Imana iduhaye umwanya mwiza wo kubana namwe. Umugisha wa Kristo ubane namwe. Tubifurije Pasaka nziza aho muri hose, abadukurikirana, kandi dushimira n'Imana ku bintu byinshi Imana ikora. Ubu ngubu abantu benshi bari muri confinement, ariko turashimira Imana kandi dushimira n'iri torero ryadutumiye ukuntu ubu buryo buboneka n'abantu bari muri confinement, n'abantu bugaranywe kugira ngo babashe gukurikira ijambo ry'Imana. Imana yarakoze kuba yatanze ubu buryo. Kuba tatuzi, nkuko uwarongoye gahunda avuze, nitwa Bishop Mathias Rubona, kaba nkorera umurimo w'Imana hano muri Kenya, Nairobi. Kuri ubu butumire nkaba kandi nshimiye abakozi b'Imana b'itorero rya Grace Tabernacle kuba badutumiye kugira ngo dusangire iyi Pasaka. Imana ibahereza umugisha. Reka dusome ijambo tugiye kuganira muri kano kanya. Ni ijambo ryafashije umutima wanje, kandi ni ijambo nahoraga nsoma, ariko ryasubiye gufasha umutima wanje cyane, mbona kuko ari ryo dukwiriye kuganira muri kano kanya. Ni ijambo ryanditse mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 52 no ku murongo wa 13. Turakomeza n'igice ca 53. Ubuhanuzi bwa Yesaya 52 umurongo wa 13, haravuga ngo, dore umugaragu wanje azakora iby'ubwenge asumbe abandi, azashirwa hejuru akomere cyane, kuko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he hononekaye hihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye hise n'iy'abana b'abantu. Muri uyu mwanya natekereje ko tuganira ku ijambo Yesaya yabonye ku nshusho y'umucunguzi. Ibi bice bya mbere tugiye kuganira ni ibice bivuga hejuru y'ishusho Yesaya yabonye, inshusho y'umucunguzi wari uje gucungurira Imana amoko n'indimi n'imiryango, kugira ngo abagira abatambyi n'abami b'Imana ishobora byose, kandi ngo bazohinduke n'abami mu isi. Hano twasomye amagambo avuga ngo, dore umugaragu wanje azokora iby'ubwenge asumba abandi, kandi azashirwa hejuru akomere cyane. Uyu mugaragu wavugwaga haruguru usomye kuri titre baravuga ngo bahanura urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka. Mu bahanuzi bose bahanuye urupfu rwa Yesu Kristo, mu bahanuzi bose bahanuye Pasaka, ni ukuvuga ngo Yesaya
arasa n'uwarushije abandi kugira ijisho ribona neza, akavuga umuntu uko ameze, akavuga ishusho yari afite, kandi abivuga bitari byabo. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo dore umugaragu wanje azakora iby'ubwenge asumba abandi, azashirwa hejuru kandi ngo azakomera cyane. Reka mvuge iri jambo rivuga ngo azakora iby'ubwenge. Hari ijambo nshaka kubabwira abakristo, mu gitabo c'Abakorinto haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ngo ariko ntituba turwana mu buryo bw'abantu, kandi ngo n'intwaro z'intambara yacu si nk'iz'abantu, ahubwo ngo zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi impaka ngo n'ikintu cyose shishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ahantu umugaragu w'Imana ari we Yesu Kristo yakoze iby'ubwenge, tumubona ingene yavutse. Tumubona ingene yavutse, ntiyavutse nk'uko umwami ukomeye abamwangaga n'abari bamwiteguriye kumuburiza uburyo ngo babe babona uburyo, ariko yatuvukiye nk'uworoheje, ariyoroshya, avukira mu kiraro. Atangiye ministeri yiwe ntabwo yiyerekanye nk'uko umuntu uhambaye. Urugamba yarwanye n'intambara yarwanye kugeza anesheje yakoresheje iby'ubwenge. Tubona Yesu amaze kubatizwa ngo ajanwa n'umwuka w'Imana mu butayu kuja kugeragerezwayo na Satani. Amaze gushika, Satani yamutegesheje ibintu byinshi, aramubwira ngo nimbura umwana w'Imana, hindura uyu mugati, aya mabuye abe umutsima urye. Yesu aravuga ngo umwana w'umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Aho ngaho Satani yashakaga iki? Yashakaga kuko iwe Satani ahangana n'umwana w'Imana. Burya nubona ikintu kigiye kukurwanya, ukabona uburyo wocima amajambo, ukabona uburyo wocihorera, uzokirwanisha ubwenge kuruta kukirwanisha imbaraga. Burya ikintu carwanishije ubwenge gitsindwa imvugura. Yesu yamutsindishije ubwenge. Amugerageje yaramubwiye ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Akoresha iby'ubwenge. Burya Satani yashakaga kuko bahangana na Yesu Kristo, ariko Yesu yakoresheje iby'ubwenge. Akoresha iby'ubwenge. Hari ijambo nza nkunda kubwira abantu, ntabwo Satani yashakaga ngo bahangane yiyerekane nk'umunyembaraga, ariko Yesu akoresha iby'ubwenge. Iri jambo rivuga ngo dore umugaragu wanje azakora iby'ubwenge asumba abandi, azashirwa hejuru akomere cyane. Ubwenge yakoresheje n'uguki. Yesu yarazi kuko Satani adafite imbaraga zo hangana nawe, kandi n'Imana na Yesu Kristo yarazi kuko adafite imbaraga zo hangana na Satani, kuko Satani ni ikiremwa, ntabwo ari umuremyi. Nta kiremwa rero corwana n'umuremyi. Amaze Yesu atekereza ijambo rimwe. Yesu yarazi kuko Satani azatsindwa n'urupfu rwe. Haleluya. Iryo jambo rizarinezeza cyane. Ntabwo yotsindwa n'imbaraga ze bahaye barwana, bashyamiranye, barebana, bavugana, ahubwo akoresha iby'ubwenge. Aravuga ngo nimara kumanikwa ku musaraba ngo nibwo nzireherezaho benshi. Yesu abona kuko urupfu rwiwe namara gupfa ariko ruzotsinda Satani, rukamutsinda imvugura, akamwivuga hejuru kubw'umusaraba. Imana ihabwa icyubahiro kikwiriye. Aravuga ngo nkuko benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye ntihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Yesaya yabonye neza, abona ishusho ya Kristo, abona ishusho ya Kristo, ayibona mu murimo wo gucungura umuntu. Twaracunguwe. Hariho indirimbo abaririmbyi bo mu Rwanda ntibutse izina ryabo, baza baririmba bakavuga ngo narababariwe narababariwe narababariwe. Iryo jambo niyo Satani aryumvisha ubunyine, umugongo wiwe uracika kubera kuko twababariwe, tugakurwaho igihano c'ibyaha, amaze tugahura n'Imana. Imana igahinduka Imana Data, natwe tugahinduka abana bayo. Sifa kwa Mungu. Ahangaha haravuga ngo kuko benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye, abona igihe cyo gucungura umwana w'umuntu. Mu maso ha Kristo hazoba hononekaye, hatameze neza.
ku 15 haravuga ngo uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirirwa imbere ye, kuko bazobona ico batabwiwe n'ico batumvise bazakimenya. Abami batangariye imbere yiwe, ba Pilato bamubaza, abandi bamubazaga bose batangariye imbere yiwe, baravuga ngo mbega ibingibi ni ibiki? Iyo yabasubirishaga ubwenge, iyo yakoraga ibitangaza n'ibimenyetso n'imirimo ikomeye, aha atavuze ngo yerekane ubwenge bwiwe, imirimo yiwe yagaragaje kuko ari umwana w'Imana. Tugende rero ku gice ca 53 haravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishitsi icumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa iy'igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yesaya akoresheje ijisho ry'ubuhanuzi arabibona neza, aravuga ati yakuriye imbere ye ngo ngakurya kw'ikigejigeji. Narebye muri Bibiliya ijambo ry'Imana baravuga ngo ikigejigeji ngo ni urugemwe, aravuga ngo ni nk'uko urugemwe ngo rwakuriye mu butaka bwumye. Yesu Kristo ntabwo yaje ngo Imana imufumbirire ngo akure ameze, yari ikigejegeje ariko cakuriye mu butaka bwumye. Ubutaka bwumye n'ubuki? Ubutaka yakuriyemo, aho yakuriye, intambara yahuye nazo mu bwana bwiwe, mu busore bwiwe. Kandi mbabwire bene data, ntabwo Kristo yakenyutse, ahubwo Kristo yararambye kuko yashohoje ico Imana yashakaga kugira ngo akore. Yakuriye mu butaka busa n'ubwumye, ubutaka bw'abafarisayo, ubutaka bw'abasadukayo, ubutaka bw'abanditsi, ubutaka bw'amadini y'abayuda, ubutaka bw'abantu batamwizeraga, ngo nabi wabo ntibamwizeraga. Ariko nubwo yarakuze nk'ikigejigeji gikurira mu butaka bwumye, cumburira mu butaka bwumye, kuko urugemwe rwatewe mu butaka bukumagaye bwumye budafite iki. Ariko Imana kuko yari afite isoko imuvomerera, kuko yari afite isoko imuneshereza, yaranesheje, kandi n'ubu ngubu aracari kwaneshereza abamwizeye. Kuri 3 haravuga ngo yarasuzugurwaga ku kintu cyo gusuzugurwa. Ikintu ca mbere Yesaya yabonye kuko atazokuriraho yishimiwe. Ni kuko abakozi b'Imana none bavuka, ni kuko abakozi b'Imana bahaguruka, wareba hirya no hino ukabona ntiwishimiwe, ukabona uri kurarwanywa. Humura, n'umwami wawe niko yarameze. Nubwo yakuriye mu butaka bwari bwumagaye nk'ikigejigeji kiri ahantu humye, ariko ntibzamubujije gukura, ntibzamubujije kunesha, ntibzamubujije gufata umwanzuro no gukora igikorwa cyari cyamuzanye. Ku gice cya 3 yavuze kuko nanone yakuriye mu gusuzugurwa. Aravuga ati yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Sifa za Yesu Kristo. Yikoreye intimba ziwe agiye kuza, yikoreye umubabaro wacu, yikorera intimba zacu, yikorera agasuzuguro twasuzugurwaga twebwe abanyamahanga. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yaramenyereye yewe n'intimba. Hari n'uwogira intimba atazimenyereye, ariko we yarazimenyereye, niko Yesaya yamubonye. Yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe mu by'ukuri. Mu gihe ciwe yubashwe na bakeya, abantu bari bafite amaso yo kumureba ngo babone kuko ari umwami, ni bakeya bamwubashe. Ku gice ku murongo wa 4 ariko aravuga ngo n'ukuri. Sifa za Yesu. Aha ngaha Yesaya azanezeza cyane muri iki gice, aravuga ngo n'ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe sandi Yesu Kristo. Iri jambo ndarikunda. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Hari uko abantu bagutekereza. Reka mbwira abakozi b'Imana bose bahaye bande babankurikirana muri kano kanya, uko abantu bagutekereza, uko abantu bakwibwira, ahantu hose bagushira, ibyo ngibyo ntubitindeho, ntitugatinde kuri ibyo ngibyo. Babona Yesu ngo bamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana ndetse agacumitwa nayo. Ariko uyu mwanditsi aravuga ngo n'ukuri intimba zacu nizo yishizeho.
muri uyu mwanya mpaye nsoma ubu buhanuzi bwa Yesu Kristo, ndakubwira wewe ufite intimba, ndakubwira wewe ufite umubabaro, ndakubwira wewe usuzugurwa, ndakubwira wewe wangwa, ndakubwira wewe wa munyamubabaro, ndakubwiye wewe uvuga uti jewe menyereye intimba zabaye kimwe mu ngingo zanje. Nukuri intimba zawe, imibabaro yawe, ako gasuzuguro nibyo yaje kwikorera, nubwo abantu batekereje kuko yakwiswe n'Imana ngo agacumitwa nayo. Kuri 5 yaravuze ngo nyamara ibicumuro byacu. Yesaya yari afite ijisho ry'ubuhanuzi. Ndakwifuriza muri iyi Pasaka y'uyu mwaka w'2021 ngo Imana iguhishurire kumenya ico Kristo yakoreye i Golgotha. Kandi reka nkubwire ijambo rimwe, iri jambo risulinye, ntabwo urukundo Yesu Kristo yadukunze, ntabwo urukundo Imana yadukunze, ntabwo ico Kristo yadukoreye i Golgotha ku musaraba twacigisha. Biragoye, kirenze ibyo twokwigisha, kirenze ibyo twovuga. Ahubwo ico Kristo yakoreye i Golgotha wagihishurirwa. Sifa kwa Mungu. Wagihishurirwa, ariko ntiwaciga ngo ucige mu magambo. Natwe ntidufite amagambo ahagije yo kubasha kukivuga. Ico Kristo yakoreye i Golgotha, urukundo Imana yadukunze mu kumuduhereza, ahubwo wobihishurirwa kuruta uko wobyiga. Nibutse indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha. Haleluya. Iravuga ngo Mana ishobora byose, wumva uko nkwinginga, umpishurire Yesu umenye ibyo yankoreye. Ibyo Kristo yadukoreye urabihishurirwa ntubyiga. N'uyu mwanya we unkurikiranye ndagusabira ngo Imana iguhishurire ico Kristo yakoze kuruta uko wociga. Nanje simfite amagambo yo kukivuga. Reka nkubwire uko Billy Graham yaririmbye. Bakunda kuvuga ko ari waririmbye indirimbo 149 mu gitabo cyo gushimisha. Yaravuze ngo mbega urukundo rw'Imana yacu nta worondoro uko rungana, rusumba izuba, rusumba ukwezi, ni kuzimu rwagezeyo, ngo rwatumye Yesu aza mu isi yacu, indushi araturuhura, ndetse ngo urwo rukundo nirwo rwatumye na cakirara cinzererezi, ngo nirwo rwatumye se acakira. Reka nkubwire verse nkunda. Yararimbye aravuga ngo inyanja zose zo mu isi yacu, kandi abazi ubumenyi bw'isi bavuga kuko amazi ari yatwaye umwanya munini kuruta ubutaka. Ariko uwo muririmbyi araririmba aravuga ngo inyanja zose zo mu isi yacu zikaba wini, ijuru uko ribanza hariya hejuru rikaba makaratasi, ibyatsi byo mu isi yose, apana by'igihugu urimo, byo mu isi yose bikaba amakaramu, abisi bose utangiriye kuwavutse none n'ushaje, abisi bose abariho n'abavuyeho bakandika. Kandi ntitwandika amafraze maremare, ngo tukandika ngo urukundo rw'Imana, urukundo. Araririmba aravuga ngo ntibabimara. Haleluya. Ngo ntibizakwirwaho, ahubwo ngo inyanja wino niyo yokama. Urukundo rw'Imana. Paulo yagiye kwandikira Abaefeso arababwira ngo ndabasabira kugira ngo mumenye aho uri wicaye nubwo ugoswe n'abanyabyaha. Humura, Imana izi kohereza umuntu wo kukuramira, umuntu wo kukwereka kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi muri iyi Pasaka Imana iguhereza umuntu ukuramira, Imana iguhereza umuntu utuma wisa umutima munda, Imana iguhereza umuntu wumve kuko uruhutse, Imana iguhereza umuntu ikorera mu bisubizo byawe. Sifa kwa Mungu. Ku 10 aravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza no kuboko kwe. Ahangaha bitangiye kugenda neza. 11 azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanje ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishiraho gukiranirwa kwawe. Sifa kwa Yesu Kristo. Azatuma benshi bakiranuka. Kristo niwe gukiranuka kwacu. Umuririmbyi mu ndirimbo zo gushimisha 69 yaravuze ngo haba naho worira ukicuza ukanababara ntibzoriha ibicumuro byawe, keretse imponga nikwiriye ibyaha wakoze na amaraso ya Yesu gusa.
reba wizere uwakubambiwe arakurokora. Ku 12 haravuga ngo nico kizatuma nzamugabanya umugabane n'abakomeye. Aleluya. Iri jambo naritekereje ndimo gutegura izi nyigisho. Navuze nti ariko uyu Yesu Kristo wakoze ibingibi, uyu Yesu Kristo Imana yatanze akihanganira ibingibi, none Imana iravuze ngo nico gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye. Ese abo bakomeye bandi bazogabana nawe imigabane batabonetse muri uyu murimo yakoze ni bandi? Tegera nkumara amatsiko mu izina rya Yesu. Iyi Pasaka yanejeje. Pasaka burya Pasaka twoyinjirira twosengera mu materaniro cyangwa tugasengera aho turi. Pasaka yacu ni Kristo. Imana ishimwe. Hano aravuze ngo nico gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye. Mbega abangaba bakomeye bandi, aba bandi nabo baturutse hehe? Batabonetse kumufasha uyu murimo wo gucungura abantu. Reka nkumara amatsiko, reka nkubwira aba bakomeye abaribo. Aba bakomeye bazogabana umugabane na Kristo ni wewe nanje. Amen. Hano mu buhanuzi bwa Daniyeli byanejeje cyane uyu munsi. Mu buhanuzi bwa Daniyeli ibice 11 no ku murongo wa 32 haravuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore n'iby'ubutwari. Ni ukuvuga ngo azagabane imigabane n'abantu bazi Imana yabo, nibo nabo bakomeye. Umuntu ukomeye mu isi si utunze gusa, umuntu ukomeye mu isi si ufite izina rikomeye, ariko umuntu ukomeye ni umuntu ufite iki? Uzi Imana ye. Aleluya. Ngo abantu bazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera. Ntibazokomera gusa, kuko iyo umuntu akomeye akora n'iby'ubutwari. Nico gituma Imana ivuze ngo sawa, ubwo ukoze uyu murimo, ubwo urangije, ubwo wasuzuguwe, ubwo wahemukiwe, ubwo wanzwe, ubwo ubugingo bwawe bwasuzwe, nzokugabanya imigabane n'abakomeye. Nimwumve umurage twakomoye mu maraso ya Yesu Kristo. Yaduhaye gukomerana nawe. Arakomeye. N'abantu bazi Imana yabo, abatumye abamenye Imana yabo kubera urupfu yapfuye, nabo barakomeye. Abazi Imana yabo bazakomera. Abo bakomeye rero, abo bakomeye nibo bazagabana iminyago na Kristo. Imana ishimwe. Kandi ngo bazokora n'iby'ubutwari. Genda ukomere mu izina rya Yesu Kristo, kuko wamenye Imana yawe, kandi Imana igukoreshe iby'ubutwari. Imana igukoreshe ibyananiye abandi, igukoresha ibitangaza n'ibimenyetso n'imirimo ikomeye mu izina rya Yesu. Abandi bakomeye nabasanze mu gitabo ca Mika 5 no ku murongo wa 3. Haravuga ngo bariko bahanura umutegetsi uzokomoka i Betelehemu ngo ingene azobakomeye. Ku murongo wa 3 haravuga ngo azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka. Uwo ni Kristo. N'icubahiro c'izina ry'Uwiteka Imana ye. Kandi nabo abo ngabo bamumenye, abo ngabo baragiwe nabo, kandi nabo bazakomera, kuko ico gihe azabakomeye kugeza ku mpera y'isi. Abizeye ukomeye Imana yabahaye gukomerana nawe, kandi abangaba nabo bakomeye kubera kuko bamwizeye, nibo bazogabana imigabane nawe. Turaye turi bugabane. Imana ihabwa icyubahiro. Mu ndirimbo ya 60 mu gakiza umuririmbyi yararimbye aravuga ngo birakomeye gusobanukirwa ubuntu bw'Imana ihoraho, ngo nari nuzuye ibyaha byinshi, ngo ariko noneho narababariwe. Kuri refra karirimba akavuga ngo none sigaye nzi Imana niyindindira umunani wanje, nzowubona umunsi umwe ubwo Yesu Kristo azaga umunani nzagabana. Yagiye kuririmba aravuga ngo birakomeye gusobanukirwa ngo ivy'imirimo y'umwuka we, ngo kuko abasha kumenyesha umuntu kwizera umwami Yesu Kristo. Haleluya. Yagiye kuririmba ikindi gitero ca nyuma aravuga ngo birakomeye gusobanukirwa ngo sinzi iminsi yanje sigaranye yo kuba muri iyi si, ngo hari ubwo n'abakingiriramwe amakuba cyangwa umunezero, ariko ibyo ari byo byose ngo niyo izindindira umunani wanje, ndategereje wa munsi nzogabana imigabane n'uyu wadupfiriye. Amaze hari ahandi yavuze hepfo aravuga ngo kuko
ngo nzomuha kugabana umugabane n'abakomeye, ngo azagabana iminyago n'abanyamaboko. Aba banyamaboko nabo nabarebye ndavuga ndetse abanyamaboko batari uyu nguyu wakoze ibingibi nabahe. Naje kubasanga muri Matayo ibice 11 no ku murongo wa 12 haravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugisha mu imbaraga. Aba nibo banyamaboko, aba nibo banyamaboko abizeye Yesu Kristo bakamwakira nk'umwami n'umukiza wabo, bagakora ivyo gukiranuka bakamwizereramo. Ni ukuvuga ngo ubwami bwo mu ijuru bazobugabana kubera gutwarana, kubera kwihanganira ibingibi umwami wacu Yesu Kristo yihanganiye. Bavandimwe, iyi niyo shusho Yesaya yabonye muri iki gice cya 53. Ndakwifuriza iyi Pasaka Imana iguhishurira aya magambo, Imana iguhishurire kuko twacunguwe. Igitambo cyo kuducungura ni igitambo Yesu Kristo yabaye umutamzi, abinshungu, umucunguzi wacu, aba ni igitambo kandi abibera rimwe, abibera umunsi umwe. Nta bandi bantu, nta wundi muntu wohurirwaho n'ivyo bintu ko ari bitatu. Nta woba umutamzi, kandi ngo ubutamzi bwiwe buraruta ubutamzi bwa Melikisedeki, kuko abandi batamzi bo babanzaga kwitambirira bagiye kwinjira mu ihema, ariko wowe ngo yinjijwe mu ihema ngo rirushe ry'aba bandi gukomera, kandi yinjizwamo n'amaraso ye. Imana ihabwa icyubahiro. Aba umutamzi, aba inshungu yo kuducungura, kandi aba igitambo gishimwa n'Imana kiruta ibindi bitambo byose. Imana ishimwe. Nkaba mbifurije umugisha wa Kristo. Reka mvuge utuntu dusigaye ngiye kurangiza nkunda cyane hano mu gitabo c'Abaefeso 2 umurongo wa 11. Iyo niyo conclusion yacu. Hari ibintu bitanu urupfu rwa Kristo rwaduhaye tutari dufite, bituma duhinduka abantu, bituma twitwa abantu. Reka nkubwire ibyo bintu ko ari bitanu tutari dufite, umfashe gutangara. Kandi njewe nza mvuga ngo ese ko tutari dufite ibingibi, burya none ibyo twari dufite ni ibiki? Nayobewe ibyo twari dufite, nabonye ari ntabyo mu by'ukuri, nabonye ari ntabyo twari dufite. Ni 2:11 haravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batarakebwe, abo ni twebwe turuhu bashakisha ahandi. Mwibuke yuko ico gihe mwari mudafite Kristo, mwari mudafite Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Ico gihe ntitwari dufite nde? Kristo. Kandi umuntu udafite Kristo, hari umuririmbyi waririmbye, aririmba indirimbo aravuga ngo ayimana y'ukuri ngo komeza kunyobora, ngo uranshishe mu nzira ngo iyo gukora ibyo ushaka. Aravuga ngo mwami kubaho ntagufite binteye ubwoba, binteye n'amaganya, zobasha kungeza no mu rupfu vuba. Kubaho tutari dufite Kristo, twari mu buzima bw'ubwoba, twari mu buzima bw'amaganya, kandi ayo maganya n'ubwo bico bwadushoragamo kugira ngo bitwinjize mu rupfu rw'iteka ryose. Aravuga ngo mwibuke kuko mutari mufite Kristo. Ikintu cya kabiri, mwari mutandukanijwe n'ubw'Isiraheli. Imana yahoraga ija kuvuga, ikavuga ngo Isiraheli ngo n'umwana wanje w'imfura. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko n'amasezerano yose Imana yasezeranije Isiraheli. Naho kumbe ico gihe, kubera kuko tutari dufite Kristo, twari tunatandukanijwe n'ubwoko bw'Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ntitwarebwaga ijisho ryiza kuko twari abanyamahanga. Ikintu cya gatatu, twari abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Nta masezerano y'ibyasezeranijwe, nta sezerano na rimwe ryaturebaga, nta sezerano na rimwe twari dufite, nta sezerano twari twizeye. Ariko kubera urupfu rwa Kristo Yesu, umuririmbyi yararirimbye mu ndirimbo z'15 mu gakiza, nimba ntibagiwe, aravuga ngo amasezerano yose ngo uko Imana yatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Araririmba aravuga ngo isi nibizavaho, ijuru naryo rikavaho, ariko ngo uwizeye we ngo azobona ayo masezerano. Aya masezerano y'ibyasezeranijwe ntabwo twari tuyafite nayo. Iki ni ikintu gikomeye cya gatatu tutari dufite. Ikintu cya kane, ngo nta byiringiro by'ibizaba.
umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubu ngubu none mfite ibyiringiro ngo bifite ubugingo, ngo mfite n'umugabane mu ijuru. Yobu yagiye kuvuga aravuga ngo ibyiringiro mfite ngo ndabifite muri no minsi nkiriho hano ku isi, ngo ni napfa nzobipfana, ngo nzobigerana ku myugariro y'ikuzimu, ngo ninja kuzuka ngo nzazukana nabyo ibyo byiringiro. Oh haleluya, ibyo byiringiro ngo nzazukana nabyo, nta byiringiro by'ibizaba twari dufite. Ikintu cakane nico ngico kuko nta byiringiro. Ikintu ca gatanu turangirijeho, mwari mudafite Imana rurema, ni igitangaza. None reka nkubaze, twebwe tutari dufite Kristo, dutandukanijwe n'ubw'Isiraheli, kandi Isiraheli ariyo yari ifite agakiza, ari irebwa n'Imana neza, tukaba bashitsi ku masezerano, nta sezerano na rimwe dufite, ari nta navyiringiro by'ibizaba twari dutegereje, tukaba turiho tudafite Imana rurema. Ubu ngubu tuzi kuko turindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Izo mbaraga ziturinda kubera kuko dufite Imana, none nayo ntayo twari dufite. Reka mbabaze mwebwe muhaye mu ntegera nabo turi kumwe, none ico twari dufite tudafite ibi bitanu, mwumva twari dufite iki? Ntaco. Amazimana irareba ibona kuko ari ntaco turico, ntaco dufite. Tidufite Kristo, dutandukanijwe n'ubw'Isiraheli, turabashitse ku masezerano y'ibyasezeranijwe, nta byiringiro by'ibizaba dufite, turiho tudafite Imana rurema. Amaze urukundo rw'Imana rurayitera. Umuririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo Yesu aterwa n'urukundo kugira ngo adupfire. Amaze ku ijambo ryiza haravuga ngo ku 13, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kubumwe, akuyeho ubwanzi arirwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya twebwe n'Abisiraheli, amaze gukuza amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo babiri abareme mu muntu umwe mushya muri we, ngo azana amahoro atyo, kandi ngo bombi abagira umuntu umwe, abungishije n'Imana umusaraba, awicishije bwa bwanzi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose irateranywa neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we n'urukundo rw'Imana ruruta uko rwomenywa. Mbega ikiruta uko twokimenya gute? Hari imvugo zimwe zitugora kuvuga, hari imvugo zimwe zogora umuntu kwigisha abandi, ariko urukundo rwa Kristo ruraruta uko twarumenya. Hari ibintu bitanu Imana iturusha abavandimwe, iturusha byose kuko ari Imana. Ariko nza ntangarira ibintu bitanu by'Imana. Ikintu ca mbere ni urukundo rwayo, kuko ngurwo tumaze kuvuga. Urukundo rw'Imana yacu ngo ruratemba nk'uruzi, ngo kandi ubuntu bwe nibambi ntabwo bizashira ku iteka ryose. Urukundo rw'Imana yadukunze ntaco twakoze, ntiyo twanga ko hari ico twakoze, nkeka gusa tukareka kuyizera no kuguma mu rukundo rwayo, tukarwikuramo. Haleluya. Nigihe iyo nyobse nkamushavuza ngo ntareka kunkunda ndakwiriye, kandi ngo ikisubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, nishimiye ko arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye. Urukundo rw'Imana ngo ruraruta uko tworumenya. Imana igira urukundo rwinshi ku buzima bwacu. Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Iyo cyane iyo umuntu avuze ngo cyane, nta hirya ya cyane hahaba. Yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Sifa kwa Mungu. Imana ntiyatanze umwana wayo kuza gucira abari mu isi kwiteka, ahubwo ngo yaramutanze kugira ngo uwizera wese akizwe nawe. Ico ni ikintu ca mbere. Ikintu ca kabiri ni ubuntu bwayo. Ubuntu bw'Imana ngo ni ubuntu butagira akagero. Hariho umuririmbyi waburirimbye, araburirimba mu ndirimbo za wokovu, aravuga ngo nilipofika Goligota
ngo nikaiona huku neema kubwa kama mto, neema ya kutosha. Ku gitero cha kabiri yagiye kuvuga, aravuga ngo nilipofika hapo Golgotha moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado vema neema yake kubwa. Igitero cha gatatu aravuga ngo lakini nilipoona kwamba Yesu alichukua dhambi, neema ikazihirika hapo hapo na moyo wangu ukapona. Igitero cha nyuma azavuga ngo mbinguni tutakapofika, furaha itakuwa kuimba juu ya neema milele na milele. Sifa kwa Yesu Kristo. Ubwo n'ubuntu bwayo. Imana igira urukundo rutuka turumenya, ikagira n'ubuntu butagira akagero. Ikindi kintu c'Imana kiza kintangaza ni imbabazi zayo. Biravuga ngo imbabazi z'Uwiteka ngo nizo zazituma tudashiraho, umurava wayo ngo ni mwinshi. Aravuga ngo zihora zunguka uko bukeye. Imbabazi z'Imana ntizigira igihombo, ntizihomba. None zungutse ejo zizunguka. Kubera iki zihora zunguka iteka ryose? Nuko Imana izi intege nkeya zacu. Amaze yigeze kubwira Dawudi mu gitabo ca Zaburi, aravuga ngo Dawudi ngo nakubikiye imbabazi. Nakubikiye imbabazi, nukuvuga ngo si Dawudi wenyine yazibikiye, natwe ubwacu. Imbabazi z'Imana uzuvuga ngo nizo zazituma tudapfa tudashiraho, kandi umurava wayo uhoraho iminsi ngo zihora zunguka uko bukeye. Ikindi kintu ca kane gikomeye c'Imana nukugira neza. Biranditse mu gitabo ca Zaburi, biravuga ngo kugira neza kw'Imana ngo igira neza cyane, igira neza. Hano mwisi tugira abagira neza. Umuntu akavuga ati nzogukorera ibi nibi, nzoguha ibi nibi. Ariko abagira neza bo mwisi n'abadufasha bagira ibyo bakora, bakora ibyo bashoboye, ariko bakagira n'ibindi badashoboye. Ariko Imana yacu ibyo ishaka byose ishoboye no kubikora. Nukuvuga ngo igira neza cyane. Ikintu ca gatanu gikomeye c'Imana ku buzima bwacu ni Imana ishobora byose, ifite imbaraga zose. Nukuvuga ngo ico ishatse kunkorera ishoboye no kugikora. Ubu ngubu ico Imana itaragukorera nuko itaragishaka, ariko umunsi yagishatse ishoboye kukigukorera. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo bintu uko ari bitanu rero twabikomoye. Ndaza kuvuga ijambo rimwe ngiye kurangiza. Twabikomoye muri uyu murimo Kristo yakoreye Golgotha. Haleluya. Kuri gatandatu haravuga ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushiraho gukiranirwa kwacu twese. Ibyo ngibyo byo biragaragara. Uwiteka yashize gukiranirwa kwacu kuri we, kuri Yesu Kristo. Reka mvuge kano kantu. Imana yanga icaha n'igisa n'icaha, ariko ikunda umunyabyaha wihannye. Ikindi kintu ni ukuvuga ngo ubutabera bw'Imana hagombaga kuboneka impongano n'igitambo gikomeye gituma umuntu adapfa. Noneho Imana iragenda itanga Yesu. Ntabwo yamutanze nka kurya k'umwana wananiranye wo kuja guhanisha. Nka kwa kunda abana bavuga umuvyeyi akaza umwana yananiye nimugende muje kumuhana. Ahubwo yamutanze kubw'urukundo rwayo. Umujinya w'Imana kubw'icaha twari dufite, ntabwo Yesu yatanzwe n'Imana kubw'umujinya w'icaha cacu. Aho ngaho hatandukanye. Ahubwo Imana yatanze Kristo kubw'urukundo dukunda, amaze imusukaho ibyaha n'ibicumuro byacu byose uko bingana, aravyikorera. Noneho wa mujinya Imana yari ifitiye umuntu, Kristo arawitanga, awumira bunguri, arawugotomera. Awugotomera kubw'urukundo rwe. Ntabwo Imana yamutanze Yesu watabishaka. Na Yesu bwiwe yarabishakaga. Imana ihabwa icyubahiro. Rero kudakunda Imana cyangwa ngo wizere ibyo Kristo yakoreye i Golgotha ni icyaha gikomeye, ni ugupfobya urukundo rw'Imana. Kandi abantu bapfobya urukundo rw'Imana ntibokoroherwa. Ahubwo dukwiye gutahura icyo Kristo yakoreye i Golgotha, tugatahura n'urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Mu gitabo cy'umugenziho bavuze ijambo ryantangaje mu gihe baganiraga byiringiro na Mukristo. Mukristo yabaje byiringiro amaze ati mbega urupfu rw'umuntu wapfiriye iriya mu burasirazuba bwo hagati, ese urwo rupfu ruzarugira akamaro gute mu buzima bwacu twebwe abarino tutari n'abayuda? Amaze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo
iyo twizeye ico Kristo yakoreye igorigota ngo kitubarwaho nk'aho ari twebwe twagikoze. Haleluya. Iyo twizeye urupfu rwe, iyo twizeye ibyo yakoze, tukizera kuko ari twebwe yabikoreye, bitubarwaho nk'aho ari twebwe twabikoze. Kuri 7 avuga kurengana kwiwe. Yewe wowe ufite akarengane, hari akarengane kacu kikorewe, Imana igusange muri iyi Pasaka igukure hako karengane mu izina rya Yesu. Kandi ndabihamya nizeye kuko iyi Pasaka wowe uhaye ukurikirana rino jambo, Imana igukureho akarengane warenganye. Haravuga kuri 7 ngo yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa kiwe. Asandi Yesu Kristo. Nimba wararenganye ntiwihorere, ahubwo hari Imana ije kukurenganura kandi yikoreye akarengane kacu. 8 guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho, byonyine nibyo byamwishe. Mu bigihece ninde witaye ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. 9 bategetse ko abambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagira uburyarya mu kanwa ke. Umuntu kwanga, umuntu ushaka kukuzingirikira, umuntu ushaka kwerekana icyaha cyawe, ni ngombwa ngo agukomatanye n'abanyabyaha. Ahangaha bavuga ngo yabambanywe n'abanyabyaha, ntabwo bino byaha byaba abanyabyaha babambanywe byagaragaye kuri Kristo, ahubwo gukiranuka kwe kwagaragaye kuri umwe babambanywe nabo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ijambo rimwe, ntabwo tuzoba mu isi y'abakiranutsi, nta si y'abakiranutsi haba. Yewe reka nkubwire ndeke n'isi, nta na torero ry'abakiranutsi rihaba. Iyaba twari turizi twese n'icyo twogiyemo, noneho tukigukuga ikiranuka. Hirya no hino tugoswe n'abantu b'abanyabyaha, kandi natwe ubwacu turi abanyabyaha, ariko bagiriwe ubuntu kandi bizeye imbabazi za Yesu Kristo. Umva nkubwire, aho uri hose mu gihugu urimo cyose, ntukavuge ngo ndi mu gihugu ngo abantu batizera Imana, ngo ndi mu gihugu ngo kitameze neza, ngo ndi mu gihugu kitari mu ibyaha. Kristo yabambanywe n'abagome, yabambanywe n'abanyabyaha, ariko umunyabyaha umwe bari babambanywe. Aravuga ati ese kuhora uvuga ngo uri umwana w'Imana, ese iyo wikuye kuri uwo musaraba natwe ukadukuraho, ati nawe ibyo uvuga ubanza atari byo. Uwundi wa kabiri ngo amwumve, aramubwira ati ariko wewe, twebwe ko tubambwe duhowe ibyo twakoze bibi, ariko uyu mukiranutsi uri kuramuciraho iyo nzu. Ahindukira na Yesu aramubwira ati mwami Yesu, ahubwo njewe reka nkwisabire unyibuke aho uja kuja muri paradizo. Reka nkubwire icyatumye nkubwira ngo iby'Imana, ibi by'Imana, umurimo Kristo yakoze agakiza, si ukukiga, ntiwokiga nka kwa kundi twiga amashuri, ahubwo ni ukugahishurirwa. Ese uyu munyabyaha yarazi Kristo he, yarazi ko ari umukiranutsi, yarazi ko agiye muri paradizo. Aravuga ati ubwo uja kugera muri paradizo unyibuke. Yesu aramubwira ati uyu munsi ngiye muri paradizo, turabana nawe mwo, turinjiranamo nawe. Uyu munyabyaha wasobanukiwe, wahishuriwe ko Kristo ari umwana w'Imana. Umva ama etape yarenganye. Ntabwo yakijijwe, ntabwo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo yabatijwe, ntabwo yatanze n'icacumi, ntabwo yagize gute, ariko kumuhishurirwa ko ari umwana w'Imana. Reka nkubwire, abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo ni umuntu umwe mu 100 utoja mu ijuru, kandi abantu batakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo ni umuntu umwe mu 100 uzogenda. Kuko Yesu yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawoje kwa data ntamujanye. Imana ihabwe icyubahiro, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe mahoro yacu, niwe byiringiro byacu, niwe byirato byacu. Haleluya. Ngo yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe. Reka nkubwire, aho uri ariko noneho ubu nyine ijambo ry'Imana riravuze ngo ariko noneho ubu ngubu kuri none, kubera urupfu rw'umwana w'Imana, ubu ngubu dufite Kristo, ntabwo badufite, nta maganya dufite, ntituzoja mu gihano cy'iteka kuko tumwizeye. Ntidutandukanijwe n'ubw'Isiraheli. Uko Imana ireba ab'Isiraheli niko Imana tureba twebwe abanyamahanga bizeye Kristo.
ubu ngubu ntiturabashitse ku masezerano, dufite amasezerano Israel ifite niyo natwe dufite, utangiriye ku rya mbere ukageza ku rya nyuma. Ubu ngubu dufite ibyiringiro by'ibizaba, dufite ibyiringiro bifite ubugingo, tuzi kuko dufite umugabane mu ijuru, kandi dufite Imana data wa twese ishobora byose, iturinda ikaturindisha imbaraga zayo. Amahoro ya Kristo abane namwe. Iri jambo niryo twari tubateguriye. Iyi Pasaka ikubere Pasaka idasanzwe, nka kwa kundi Abisiraheli bavuze ngo uku kwezi kukubera imfura y'amezi. Iyi Pasaka ikubere imfura ya za Pasaka wabonye, igukuremo bya bindi byose byari bikuruhije, usubire wizere ubishire kuri Kristo, umenye kuko byarangiye. Ubu ngubu turabaragwa kandi turabaraganwa na Kristo. Imana ibahereza umugisha. Amen.